Hello friends, hello guys, ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza n'iby'agaciro kubagira kuri iyi channel yacu ariyo yanyu. Nizere ko mumeze neza rero muri akanya tugiye kurebera hamwe amakuru yiriwe acaracara ku mbuga nkoranyambaga udakwiye gucikwa habe na gato. Amakuru yacu rero turayahera hano kabisa i Kampala hirya ngaha aho Diamond Platnumz yahuye n'ubita The Ben kabisa na muyoboke ngo murabona ntibajya basigana manager we w'ibihe byose kabisa. The Ben na Diamond bagiye gura mu gitaramo cy'amateka ndetse n'aba Eddy Kenzo n'abandi bastari bagiye batandukanye ubona ko bahuye bishimye cyane kabisa. Harya we wonga amatike ngo ni gutera tike iragura ibihumbi 500 y'abantu 4 na tebo y'abantu 8 ya miliyoni 4 z'amashiringi y'u Rwanda. Okay, z'amashiringi y'u Rwanda. Shawari huse yarapfuye. Ngira ngo murabibona kabisa n'urwenya gusa. Dukomeza mu yandi makuru ari gucaracara udakwiye gucikwa kabisa. Uwitwa Jose Chameleone nawe muramwibuka agera i Kigali ejo kabisa, ndetse na Teta Sandra ndetse n'ubita Wizo Manizo nawe uyu munsi yaraye ageze iki ari kabisa, yageze mu masaha ya mbere ya saa sita kabisa. Urababona hano ni muri Kigali Universe, ndetse Jose Chameleone ejo acyagera yagiye muri studio ya Kiss FM agasubiranamo indirimbo we na DJ Pius bakoranye indirimbo nziza cyane. Umvaho gato nze dukomeza. Muramubona kabisa ngizo vibe afite, ubona ko yiteguye gutwika ejo wa Kigali Universe kabisa ku masaha y'umugoroba. Yanashimye kandi ibyo u Rwanda rumaze kugeraho. Jose Chameleone avuga ko Perezida Paul Kagame ari umwe mu baperezida b'indashyikirwa. Dukomeza mu yandi makuru wamenya yiriwe acaracara ku mbuga nkoranyambaga udakwiriye gucikwa, nuko ikipe ya APR kabisa yamaze kwegukana igikombe cyayo cya shampiyona imyaka 3 yikurikiranya. Iyi kipe n'ubukombe kabisa ikwiye guhabwa amashyi n'impundu kabisa, irabimerita. Indi nkuru kandi udakwiye gucikwa ntagenda ntakomojeho nuko kabisa Igoma naho ibintu bikomeje kuba gaterera nzamba, suko ikajugujugu n'ibifaro ku kibuga cy'indege cya Goma. Umuturage abarirwa imbunda zigera kure 2. Ni inkuru igihe cyakomeje kivuga kiti iyo ugeze ku kibuga cy'indege cya Goma uhasanga ibikoresho bya gisirikare birimo suko ikajugujugu n'ibifaro byatwitswe mu ntambara yahuje FARDC n'imitwe bafatanyije ndetse na M23 muri Mutarama 2025. Amaherezo y'ikibuga cy'indege cya Goma azaba ayahe? Nanjye nibaza namwe mbabaza. Benshi mu baturage b'Igoma batunze imbunda aho habarurwa imbunda 2 kuri buri muturage kuva M23 yafata umujyi wa Goma. Serivisi za banke ziracyari ikibazo. Inkuru dukesha igihe. Ciao mbashimira hamwe mwese twabanye muri aya makuru yacu mato. Kora subscribe munsi, like, share.